kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe ḽavhuraru liṅwe na liṅwe musi tshi tou ita awara ya vhumalo ndi hone hune nṋe na vhone ra fanela u ṱangana hone ngani nga nṱhani ha uri heyi ndi mbekanya
Rodigeda na Miss P Pharapara FM. Ndi Pharapara FM yakoparesia kasho yela Afrika Xipembe lokopera mtichiri sindi kupatanganeza kashimwe chipida chambeka mshimo ya Rodigeda nangazina ndi Miss P ndi shirika beroto uva zvino swika xitaro awara ya butahe vayo zdibur ka Pharapara FM yakoparesia kasho yela Afrika Xipembe labraro lingwe na lingwe musishita awara ya bumaro yone une nena bona rafanelo tangana hone ngani nganfanero hey ni beka mshimo ine kayo kuna zwine bone badoguda zone adopura bapfumbudza khatino tutuwetseya ndichiri swa Pharapara FM na musiro bona zwa ndeme uri labelese mangwa mafungo ane akwama kuchilele kwa shuka duba na duba ṱhoḓiso dzi sumbedzisa zori kha miṅwedzi ya rathi hono vha na mbilo dza masheleni a swikaho 2.2 wa miḽioni dzi tshi khou lavhelesa mbilo dza vhulwadze ha cancer. Ri tshi amba nga vhulwadze ha cancer ri khou amba nga cancer dzo yaho nga u fhambana, una cancer ya mafhafhu, ya vhuluvhi khathihi na cancer ya damu na dziṅwe nnzhi dzo yaho nga u fhambana. Ra vhona zwo tea mthetshelesi wa Pharapara FM uri kha ri ḓo dzula ri lavhelese uvhu vhulwadze ha cancer. Ra vhona zwi nga ita nga maanḓesa ra ṱoḓa muyeni washu ane u ḓo tori ṱalutshedza tshenzhemo yawe. Muyeni washu ḓuvha ḽa ṋamusi mthetshelesi wa Pharapara FM ndi Vho Salani Virginia Sambo vhane vha ḓo ri ṱalutshedza uri musi vha tshi vhona uvhu vhulwadze ha cancer kha muvhili wavho ho itea mini, vha tshimbila